Voin hi July ni somni panga sang ni somni pakhat pathian ni ania. Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chibai vek ule. Tun tum chu Mizoram Ramri Chungchanga Marchak Chief Minister te Silong khopuya an meeting thu le hla te le Ramri Chungchang mai ba ka Myanmar news kan mule kan don te kanon puang don ani. Post masalama kan ti thin da nga khachuan Jinglama Myanmar news lang kanon puang thina Mizoram le international news dang ero san lama kan puang thung thina ni mase tun tuma ero Myanmar news kan puan main achan chu zanin July ni somni panga zana hian Yangon lama kan Mizo una omte YZ3P Yangon zofa thalai pol kaltlangin COVID-19 awangle sipaya wanga harsat mangana tok mek tranpui mamo em te tan donation khon kan tum wanga nia kan channel min hlut saktu zong zong te poin kan u naw te tranpui na turatan kan theyang to ka thovek turin kan som tak meu chewani khongai taka kan channel te min hlut saka min share sakzel turin in khongai na kan ngen ngal boka cheu ama sain Mizoram Ramri Chungchang puang masa teang Ramri Chungchang meeting a Mizoram Chief Minister in Ramri soilang lo pu David Sailwin thu zia danin nga klel taka Chief Minister Silong meeting kan thlir mek chu azauta a he Marchak Chief Minister te Union Home Minister hova meeting a hian Ramri buai Chungchang chu an soi ho ber tur zinga mi tia national media lian ten an chu alain PIO to CM in meeting report a peka Ramri atel tlat lo PIO to CM thu chua CM thu soi talante pakhatna Agriculture and Allied Department ti mason na panhina tourism ti changtlun pathumna ruwa tui kho le tui nadin thar Chungchang malak na thei palina Mizoram a chuan mirsak malak na hnuaya space technology chu malak na sang sanga man tangkai ni thu pangana huap zau zok le tangkai zoka space technology hi man tangkai ni theinan state in henga tana project a thelu te chu ngai poimo sak nge tu thu parukna Northeast Spatial Data Repository NESDR portala Mizoram data thelu felani thu pasarina Nesakin NEC project geotak tura lisa siam te po geotak zo felvekani thu le malak to na danga report heng te hi anni nga lelber arilo Chief Minister thu soi report a hian a soi ngei tura kan ngai thuble engtin nge soyang tia kan ngai chan mek chu engma tarla na omlo media lian ten Ramri buai na hi an thukhel tur zinga mi an tia wangin an soi ngei tura ngai ania ma se mi puilama eng thu thar ma hriat bel tur ala omlo thungani clipna Ramri Chungchang an soi ho lo ani chuan an meeting topic ber tur zinga mi tia national media ten an chu hi diktok lo ani theya NDTV phei chuan Ramri Chungchang hi an soi ngei tur zinga mi ani thu PTI atanga thu don ang hialina chu ani an soi ho ngeya puan za lo ani chuan thuru kan nei bel le tina ani theidon ni inalang Assam Police ten Mizopa putar an vo hnuwa Assam media in an kom lui ZMP atlawin a post danin Assam media channel pakhata sai ha puimi Assam media lamin ankom na kha a video viral thlengin kan mutheu ome athulai mu dik tak kan lu main Assam media in ankom na hi han puang masapot teang Assam media zona pakhatna nang hi tu na hian I huan loram hi khoi state ta zok nge om chana Assam lama panina khoya nge eile in cha kha in lak thin chana Hawaii thanga pathumna inwa velna Assam police lam hian har sanna an siam chewem chana siam hran lo ma se achang chun kaltlang chuan phal lo thina ka ngai sak vak lo wangin buaina hi chu kan tok manglo palina Mizoram le Assam buaina hi tu thiam lo zok nge isoi thiamem chana ka hre thiam chi lo Ramri vela hian Mizo le Assam mi te hi kan inom pol na salutuka ke hi chu Assam lam om kan e pangana voters ID
ration card te hi asam ma inayem chana neye vote po ka thak thin parukna ani le voters ID le ration card hi Mizoram a inei vem chana kaming chuan ka nei lo pasarina tuna iom na hi asam ram chu ani chi amo chana nie engwai nge ni lawang ti ani sai ha pui vi lam tanga thu don na chuan video viral ang hi chu ani hau lawa pusoya sai ha pui khuwa mi hi dol sa turin sai ha pui vi asam police omna lama alo vakala tong moi lo ni lo se abenga cheta wangin ramri boruak vel alo threthui ve vak lo ni anti asam police omna wa thlen hian RC pani bel asam police in vo pa in an lo danga an lo vo de undual nuwa asam media pakhatin lo kom zuita ani media pakhatina komna hian andu lai pe thenin a video hi anti darni in pusoya hian a soya Mizoram ration card le Mizoram voters ID ba ka nei lo thu a soibok media in an komna hian zona pahnian zo kopzel thu pusoya hian a soiboka akom tu hi a mel hriat sa le alo sum don pui to ani wangin media zonga akom ani ti a hriat lo thu a soibok ani sai ha pui khotlang hroi tu te chuan sai ha pui chu Mizoram ngei ni thu kan palayan shrila asam lam media in hetianga an mi le sa an lo tikul vel chu an lom lo thu an soi he thil hi Bengali version le English da vekani tuna chuan Myanmar news lama lut to ila July ni somni pali Chin State Mindat le Falam Indo news update Chin State dam chung Mindat khua le Falam khuchunga Burma sipai te le mipui sipai CDF inkara nimin July ni somni pali khan inka na thleng le a he inka na hian Burma sipai lam somni chung an thi tian ta lang Mindat ni chu lei khu a police riabuk pakhat Burma sipai ku ta tang mek Burma sipai hawin tran mun khuana nan man na mun chu nimin jing khan Mindat CDF in lu chilen an ka pa Burma sipai somni chung an ka plumani Burma sipai le Mindat CDF inkara inka hayan puan nuin July ni somni tangin inka na chuak le a CDF Mindat mi le sa pakhatin nunna achan le ani nizan khan Falam le hal khalama Burma sipai le CNO CNDF aninkab le meka thi le hliam za thi hriat thei alani lawani National Unity Government Defense Minister thuchua July ni somni pathum sang ni somni pakhat zirtop ni khan Burma opposition sarkar National Unity Government a U.E. Moon Minister of Defense Ministry Affairs chuan a social media page setangin thuchu asiama atlang pui han puang te ang pakhatna civil mi te nena ingkung kaina lam hoin ral thum engma chedek lo tur panhina civil mi chunga reng reng vauna emo anchunga kut thla ke moti lo tur pathumna tat mado te chau bitu memo anchunga kut thoi moti lo turani palina tat mado sipai anung chunga man te reng reng Geneva Convention in a soyangin anchunga kut thla ke mo ti du dale thai mo lo turani pangana mi puite khrisel na tur lam hoya na tho te anman ruwa entinan ambulance health vehicle clinic le tlomngai pol NGO te chunga reng reng engma kut thla ke mo ti boemo ti lo turani parukna hengan huwe talan building ate hian engma ti chiate mo ral thum engchi ma akut thlak lo turani bok ena education institution building chi sang sang te bina hospital and health department building chi reng reng ti chiat lo tur sina sakhuana thil building reng reng kut thlak lo turani dina namro thil cultural building reng reng kut thlak lo tur ti te anni National Unity Government hian military wing hi Mars ni som panga sang ni som ni pakat khana dina an military wing army ming chu People Defense Force PDF tiania tuna hian army sangriat vel nei tawngin anin soyani an thu chua chuan tat madoin February ni khat sang ni som ni pakhat nia sipai chakna manga sarkar na lak nu khan Myanmar mi pui nuai khat sing sari vel thenom rama an tlan chuak tawngin an soyani mai thila zel tang mi som thum paruk chu anni
mai thila zel tang mi som thum paruk te chu July ni som ni pani khan mai thila ma line 1 ta si township court fora in lanin an thu boy hli sakin chuan ni thu abul hnai om tual chung pa pakhat chuan a soi heng an chua zalen tak te hi mai thila a drugs wanga an man mi som pariat le thil ru ka wanga an man mi som tiamin mi som ni pariat 1 na gambling awanga man mi pakhat le drugs wanga man mi pathum ma hlai nga drugs wanga man mi pakhat le thil ruk wanga man pathum te an nia dan lawa thingla ka wangin mi pakhat chu lokapa an khung thu tual chung pa pakhat chu an soi ani sipai in thu neina an lak February ni khatma khan thil ruk drugs le case wanga an man case som pakhat chu July ni som ni khan Burma Sipai Council te hian an chua zalen thu hriat ani Burma Sipai te wangin kali miawa COVID-19 thikai mi somni chuang an tlan sia Sigaing region kali miaw township a sipai te le kali PDF te inka na wangin khothen khata om COVID-19 thikai mi somni chuang chu tlangkar anral tlan thu tual chung mi pakhat chu na soi heng COVID-19 thivai tlan chuak te hi kali miaw isiwa COVID-19 center om te chu July ni som pangania kali PDF te le sipai te inka na thilkal zela tun hnaya Burma Sipai kho sang sang an lu chua wangin an tlan chiat I hriat ania isi le tinta chevela hian PDF te an om nia ringin July ni som panga khan Burma Sipai ten an lu chila ni thum chung an inka pa an kho thenom kholia mi sang ni chuang zet tlangkara an tlan chiat thu tual chung mi pakhat chuan a soi bok ani Myanmar zel tang sang ni chuang an chua le ta COVID-19 test om mi lovin zel tang an chua an mi man te an chua le a hei hi Burma Sipai sarkar na tho bernin an soi Myanmar ram hun sang sang zel tang te chu COVID-19 shrileng hlur tak em awangin Burma Sipai Council sarkar chuan asezol chua le ta a tang chuak te hi COVID-19 an veilo te sengma nei hran chuang lovin an chua le top nin an soi Sipai sarkar in a thu chua July ni somni pakhat nu ni thum chungin zel sang sang le police custody atanga tang te hi chu an ni ta ani Molamain Mandi Sigaing Pagu Magui ya khang biala zele police custody atanga tang sang khaza chung chu Sipai sarkar chuan nimina an chu thu an puang zara mundanga tangin sang khat vel an chu to bok an ti ani Rangoon khopui insing central zel tanga tang chu khi engza chiange ti hriat chian ani lova ata tolin mi sang khat vel chu an chu to ngei thu AAPP hena tanga hriat ani political prisoner ani vek khel chuan rin om lova COVID-19 thrileng awangin zel chunga zel tang COVID shivai dam lawan enkol he to lo ba ka Burma ram chunga om ram sang sang ambassador tengen na ngai poimo awanga rugru suam mangle dam doi ri mang ramdan bo chia thil sual ti te hi chu anni zel tang an chu khan COVID virus an fil hi mem ti en chin chu soilo an khuwa sikem ti in temperature tak ngel po an te chin lawani an hui tuam nan a moi hnaya tan max chu an thren tir vea an chung te po chuan a rem chan dan ang angin an phur ho ve mai ni anom na veng thewa quarantine center om to box silova COVID-19 ven himna lam nei mu malavin kudruakin an ho top ta ani tin an soi Burma Sipai sarkar hian thinung le ti tak zetin COVID-19 thrileng do du tak tak se chuan ruwa mana fel takasiam lok thin turania hetia an pong tong chu top hian shikaya ti punlun hluai hlom hle ani COVID thrileng a tho thumna ron hlua tan tir July thla tangin COVID thrileng awanga positive dam lo rampum zel chunga mi zathum somsari panga chau omangin le mi paruk chawin nuna chan ta ni omin zel thu nei tu ten soima se zana tak trip khatvel hi mithi ruang an phur chuak fo thin ti hriat ani bok chung van doina tok mithi jinga chuan NLD CEC secretary ungen uina po atelani July ni somni pathum khan insing central zela tang te chu dam doilam in enkol na tha an nei lo wangin noran huai hota an thil ngia te chu an ti hlotlin le tin lo chiang takin hriat chian alani lawani
in sing zel hi Rangoon khopui chunga township pakhat huam chunga omania kum sang kha zakwa somriat pariat atanga sang ni som pakhat chunga sipai sarkar State Peace and Development Council le State Law and Order Restoration Council hunlaya anmani sipai do dal tu political dissident te man khom na mun ani he zela hian mihring dingna chan vo za sakani ngai lova ei le in le dam lo en ko na lam an ngai tha le ani zel tang om turai tam hi khung kho man ni fowa zel chunga nunna cha nanom treu to ani in sing zela hian milar tak tak Nobel Peace Prize lo mandong to human rights activist Aung San Suu Kyi hi kumsang ni pathum sang ni pasari le sang ni pakokhan sarkar chodo in alo ei ve to a student leader lar tak kumsang ka zakwa somriat pariat kuma uprising movement atel min ko nang pion cho ku jile ku jimi mie ku jimi mi le midang tam tak an lo tang to thina ni Burma sipai pariat ka hlum mani tamu biala People Defence Force 10 mama khobula Burma sipai an lo lambuna Burma sipai pariat ang kap hluma Grace damdoina hliam tuar emergency room anom nual boka mi puilam sipai PDF te thile hliam anom lova alomom takzet ani COVID-19 ne tu kumsom ko pani mi Zion thanga 36 Myanmar pe sin aziadanin July ni somni pali sang ni somni pakat inrin ni khan Zion thanga kumsom ko pani mi chuan COVID-19 city biome ze chu ro pui takina heti 36 Myanmar news page chuan atar langa lom puina thuwe tiang hian an ziak ngal bok ani kapu Waisen taka COVID-19 ni tur chu khikan lumpui cha in ifak om kan tia nang ma atang hian zirtur tam takan neya nang ma awang bok hian mitam takin beiseina thar kan nei pha bokang ti in an ziak ani ole khati zong kha chanchin thar lor khom kan puan theida chu ania Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan loma hunduom tak in man theina turin kan du sakna sang ber kan hlana cheu